no ke da fefu e roro ke mi abagera era mi fa wa ha da drikro balangi sabele moroi bagera era ni ha fefu ba Kristo Yesu mangaret fai buat dozi no faluha ta aga swaya irgeno tora orudu orahu ta aga bamomoma bakha bayada e o masika maromo da roma lima ma adu fahal ta aga e hauni amoni fa aboto badede man si dedeme bahagia ni hak ni wa khema moroi bada roma lima bade Yesu Kristus swaya aga ya yang mira telefusen yung masih bakazoya ita Yesu Kristo tarmay lobalangi ba miku maghe efa bawasifulu dua ngahena 20 tabaso moroi bazura mozesara faza 2 ngabua felewalu irugi ngabua sidolahima Mozesara fasa 2 ngabua felewalu irugi ngabua sidolahima imane tarmay lobalangi Baimane Yehova lobalangi lesuhi banihan haya iya Dau fazerki khenya nama si fabobo khenya Menosa ai fazerki Yehova lobalangi mori badana fefu zaliwaliwa badana aba wofo badalu banua bayo baniha ena ifaiki hadia doi ibee bahadia si ai ni be niha to izono so adre da doi radania ba ifoto ini ha fefu kurifuniha aba wofu badalu banua aba kututu fefu babaniha bale faluha nago sifa bebkhania ba ifafur niha Yehova lobalangi femer sabele ba menomor ia ba ihalo zara dalam sunia ba ifosi na gole nahania iba ibalido ira alave Yehova lobalangi dalam suadre niha dunia baniha ba ifasau baniha ba imaniha telah fufu delaku da ba na gole fufu na goleku labe tinia ta alave menoga dramatua tehalo ia ada i eroga ta amania inanya niha ba molepa ia mangapatenia batobali hasab waboto ira basilenuha ira darua ira niha ngapatenia balebesa aila ira kami ira talifusan yung masih baka Kristo Yesu yung naray defi 2000 pada Indonesia bate bereke tefaduna-duna di fauteuil kesetaraan dan keadilan gender. Hana bermemelo da amada Presiden Abdurrahman Wahid IBE instruksi Presiden Impres yang nomor siwa tentang program pengarus utamaan gender. Hana bermefatwa da irama ina ira tadi fefu ba oroma va mai huni irama tua forma ira alabe alawa posi basegua tege kedama tua moroi pada alabe la tahale duma haja sadola silana nalabe domora basekola niha la sia ai ke ba sekola ono matua batore furi nono alabe la sia ai ke ba me fetaro ramatua to bali sobrenya balela be fetaro alabe hewa ai fagole ba oneke fagole sekola lebe komando khada badana ni ha me sobe hede la mane te bai saita zibizike la ezalua asese to bali haso halu manota alabe ba ilong daw sa iramatua Italia so ni fauteuil beban ganda hadeya beban ganda de iramatua forma-formonya iralale fakalegele mohalu ba fakalegele ba ngabuli rayomo ba menolaru kiyomo
ba ilau zahono iramatua ilau molopasi ba inada ira alave ito huka bohalewa modino manasa ba omo batanda begenia padahal no fagel-gel seriketele. Dan ini foto ketidakadilan gender. Baik roda asese kinai na alua pa atu burau na situpu ono matua bayai wa ono sodo de keluarga termasuk kinai gemina mana ono alade ai situ ole mana itaria la fakuruira asese alo da ba mahuni padahal irau no ada tenga morikera no morikero balai bala fekuni bane ma'e wala lo balai tenga hada asese kina sa alua banomo wa afaito alua banu alua ba makau alua ba mozi ira alabe dan ini foto kekerasan dalam rumah tangga ira amaina ira tali sefifu sosona sakota kibadana niha na ononia ono alabe manu hebat ono ha ono alabe manu balu manu ono dunia irege abna ibudiau ba ia lui no matua bana le manu iseda no matua aja saja ila mama khairua haber afafunia sokenia ramatu uida ira amaina ira tarifu sefifu na balazalua bagi nanti semua termasuk ke badan dunia. Alwa ba mayhuni la fahuni ira ramatua alabe ba midwa mana alwa ba afaito alwa ba mozi alwa ba atulu alwa ba makau ba alwa ba afabuka ketidakdamaian dalam rumah tangga. Tengok hak dari alwa irama ini iratan fisifif. Batang logi zara eli ko imefuna. Alwa ba mahuli. Alwa ba musiba boy. Alwa ba makau nasi ka alabe. Tahala duma. Ena aifa baba atiki ko ramatua lalu ta alabe to bali lafu, to bali korban. Tahala duma gabirahama. Ada zalwa me iya badan misiran. Me iila mo omonia farao no wakabaka. Bagaimana itu dia ai ibun saya kalau ada dana farao. Ada berdana isofu ba wa tarif sebu akhida. Ilulu mo omonia. Yo mo ba istana ke farao ha ena selamat ya. Alwa kita me inat bisa aki. Wala nasa duma bagi neteloti. Fatwa le i habui alite babalera Sodoma foma Gomora ba i sodomenia darua i ramatua ba me la suwe loti la bunu mena domenia ba hai loti boi mi bunu do me kwani yai na ikamino no pala mi hado mi fakiko e bisa i lulu da alabe ha untuk menyelamatkan ramatua ewa itu alua berme malaikat lobalangi soba diselamat ke ira morimata. Oi alua dai ira maina. Bahaya krinai. Kamau tu he bisa bawa kuna da alabe untuk kegiatan politik. Na taromo badaroma ni lobalangi ngahodo bo omo zalomo. Sinunya ada untuk kepentingan politik. Ilau mau walu ihalu fefu monorazo ba zifasikunya. Ira alabe jadi korban politik. Natafai bagi netra razo-razo. Ira alabe tu bali samui. Tu bali mudak. Yo mau keluarga. Ireke sangat memprihatinkan. Ira alabe menjadi korban. Ano fula ya dah. Hanya atule buat wasimana. Ira ama ina ira tadi sepefu le atule dua buah siman. Le atule funa lobalangi. Hebisa izikuhu basi sukinia betaro. Hebisa zibagania kama khaita kama tuan alabe.
Bahaya bisa ka makita si sehi so kay na babunga pata so masilumalangi yung mga babunga pata. Baberhuwa maukare tebe da vanemali wa no si fagele ni hafuna lumalangi. Fagele manusia sama di hadapan Tuhan. Fagele temui si mane famaido si kini lumalangi. Ba fagele ke te ehau moroi badan. Ada berda so e fangabale zinange ange renua moroi ba perfumo. Si fofana va fefu ni woi moni hale moroi badan. Ada batang bali heberai o ya ada adamah. Baniha tetutui Adam, ma balik da Adam, tane Adama, baliha Adam. Bahaya kena iurifu, te ehau morui badana, e fofo badalu panua, te ehau morui badana. Basi manugi hade te ehau morui badana. Ada beroda na te kiko kelia ulidana iramai na tarifusa. Ba moi kai fama kiko ni habundan. Nabalo bencana sarua, ba oi fa khaida e baba ati kiko dana. Irege taila te kiko dana, te kiko si sobar dana, te kiko si sobar de dana, ba adlo kidania alua bencana Allah. Ada berda angin renua da si fufuna. Roro ke dana. Bokuna mu ehau. Mua azahi ena biteki kukulidana re menosi sahi vo pavoi Yehova. Dazi fufai. Si dua te botoki va de da kohita de lo balangi va no halewaniha halewe kadamo tenga haba proroga kabuedena si manen di basodo ba ayat file 5 ba ayat file ziwa yerugi 20 te opahava da va no goi sobar baba niha ngavali gurifu fofo badal panua bahadia sa diwa fefu hadia ke wahda si fofona iramaina va tebe khakadamu baba matertui ba noso baru baba nia da fefu to bali ya ia za mater fefu di bogoi ba ena egoi murorok. Dah kira si fufuna hana ba Adamo kekadamu tebe ba matur tu. No soba rupa bania baba matur baba bodorok. Basi dua leo masih balangi naso ni ha adre zo balio na balezonoso ba masih lenoso la balio balangira. Ada le atule naso bagota lupa no nya kiriso isa pa na balizo bagulinan. Faduh na dunia bangabal hadaya gurifu. Medro manu baba bole kafurka. Bamazu iye hau na doa bata. No socorro lo balangi ziman. Si telu no hita de lo balangi ena mo amatohula lalava auri ko builangan. Ba ena te fatohu adre taromo bada me i hao gurifu ba safa-safasa tenga hasapua tenga hasake hada ko itede ba safa-safasa i hao ena tobali gurifu da sama tohu fa auri meleto la le tobali gurifu baba matohu fa auri ko puila. Nahasakeu batatu te baito bali dela ia baba matohu fa auri ngabale di boboi bakulidani. Ada ia hao ngabale kurifu ada safa-safasa. Tena hasakeu tapi safasa. Si matua si alam. Ireki dania berkembang biak memenuhi bumi. Aku itu dia terlupa lagi. Ada mukuna kau murorok.
Ngawala kubui lalu balangi demi kesinambungan kehidupan ciptaan. Dari situ, si Eva menoi fater fe fuguri felo balangi fenaniha fenakadamu ba oroma wala hadui pasangan si faudu kekadamu ngawala kuri fenomike. Me fe fuzi no manero fenania no urif batenga niha. Ada dania imanelo balangi le sehibaniha nahaya ya me le hadi isera pasangan si tenga niha zanero fenania. Ada dania i hau nabu i fefer i rege ber abele taromo mikeno bambo ribada i hale de la nos ba i fo esi na gole i rege tomali niha ba abena ibe bangai niha nomege bangai kadamo sino ibeboi ba imane adamo be imemoi bangai niha daroman ra alave ada sino yeholo balangi imane telah fefe de lagu da bana gole fefe na gole hada ke luah be di dai eluahania iwal adamo wa ira alave adre ba nomor riba potonia nomor ikhunia bagian dari dia bagian dari tubuhnya dan karena itu dia sangat mengasihi tubuhnya. Iramaina ira telefuse fumoroi badae te fahau ita e bisa betaro ave buah-buah dosi fongapate te hale moroi badela nosu moroi basi tapai dede e na o masito ni hade ira alave tenga ni hale moroi badana e na boji bozi tenga ni hale moroi bakahe e na boji huka ni hale moroi badela nosu moroi basi tapai dede e na i o masito da buah wasi sehi babonga pati si dua wasi tapai niha de hatapai basabila nihau tapai sehingga menjadi sepasang tenga moriba guri fazi tapai ada no moriba niha ada boi bali uri fazi tapai mayau ke ama me ya ada nihalo moriba dalam suma tenga urif ada sa muguna enae maulu o masiu menoi e holo balangi si fagul si no hili holo balangi bali heberaico e detaila iramatua laki-laki bala tete is ba ira alami kaya isa dari akar kata yang sama is iramatua isa ira alami hanya keluar karena sepadan. Fagul funa lo balai. Ba ada berda faomasi da bebe bada dane kama khaita babu ngapat. Si afuria to bali angere mata badar malia. Muguna taila wangabate no abusi fabebe. Tenga sabuyu, tenga enoniu, tenga sakai halu khubu omo. Bahada iki luah. Na iwal pada ini kino ahu bayati filewan. Lebih romanya bagi Indonesia diterjemahkan dengan kata penolong. Hada lagi luah penolong adalah pembantu. Sabuyu, tenga irama ina talifusetif. Bali Hebreiko si dunia abelegena terjemahan Bali Indonesia liberayo ezer yang ia ada ave sifabu ave fau ada berada fahasa gua zifaroma ba enal to Bali ave fau nalawa ave fau berarti si fau mama manolo fau mama masih fau mama nudreheni Fama modoroge fa'ohahau kekudusan,
Fama bodoro ke fale-falei kesetiaan. Jadi ada satu kesatuan, dan kesatuan itu didasarkan pada kasih, kudus, korban, kekal, dan adanya hubungan komunikasi yang baik. Fautu ke baditanya badai khedama ke. Sara korino felezara ngawasi felezara me imane. Batenga hari raalabe lo iramatua. Batenga hari ramatua lo iralabe bakhesoaya. Bahasa Indonesia boleh jelas imane. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Hasabua boto zidarwadre, bagofa gele-gele, fenalo balai. Jadi,